West Karbi Anglong Dongkamukam Town Committee angkang along pai chiklo ni pai inkoira clear ni West Karbi Anglong Chamber of Commerce atumpen kepangthir asai kedeng pon. Kedam tang ni pai cricket homer ni West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum hiti kepangthir asai kedeng pon lake board hola hiti lapen sadganga hiti lalong ya hiti along si kadokawe West Karbi Anglong Chamber of Commerce Committee atumpen klempon lo. Rongsopi puthot ni phain ko player ni dongkamukam rongsopi along West Karbi Anglong Chamber of Commerce, dongkamukam Municipal Board, dongkamukam Merchant Association atum chelang pet pensi hiti ke pangthir siding pon thulong. Bangso ki pangthir pon asai along adapor phai troxy dongkamukam town adang piar lu ki pangthir pon asai deng pon lo lapen thong nok bia kum lin along ansidami pangthir pon het lo West Karbi Anglong Chamber of Commerce atumpen bangso ki pangthir asai ki deng pon thekapot dongkamukam Municipal Board Chairman pentami kachuru alam the pajir do anitin konsep ni adap dunia ta dong pajir lo ahok lo ini kon Prime Minister nak tiap pon pen sos Bharat mane dongka lapen India olonga punon sadang punon lahai ding pusame isi public place pinak lo lahai ding jong te litun tikom nai lo iko yon company pong no te la so kapang thir asai deng kon pulong ke la bang ke hitu isi bang ke kilang mita do ko isi bang ke kapre ka kisu pen tame itum jokon ko la aging jong si kirat pulong te isi bang ke kilang mita do ko nomor ini bang ke kapre ka kisu pen tame itum jokon ko Laki pangthir bomahut kulat kido anu tuma phantame ki chipangthir et pen kido verji aphan than paritikang athe hitiar do kaching thur nang ji pulutangte aprang si ka chipangthir pensi ki paprang nang ji pusi than tikang bangso ki pangthir ajai megalong West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Onteron Vice Chairman Augustine Ronghang General Secretary Harsing Rompi Dongkamukam Municipal Board Chairman Tilistram Ronghang Ward Commissioner Sarong Kipe M. Ronghang, Dilip Teron, General Secretary Bidas Singh Ronghang, lapen corporate committee members atum chetong dun. Tahun chairman orang chairman isa kadu orang di yang Tilistram Ronghang, dan seorang orang tumong ward commissioner Serlong Kibe atai, lapen ada itu West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chennok, itu mungkin dapat bangsa dan merchant income of province itu Chennok dan dapat tapi nili hin pen kenangi mate kenang soda bang kenili tum aprang sini tum dapat itu West Karbi Anglong Chamber of Commerce nili aprang 2017 pen nili du pen aku nili non lingkan ko cari dep pen api aku ang bongolom lang li Michael kam sa siya lang cari pondo la so pen Michael kam sa kan lang li dep pen api si non nili non la pining 2025 ani sini damtang 15 nang sini appointment kelong sini dia tu kapang tira sai bangke abuja instame ni itu ani sisi le pulang ma bela awareness program bangke di itu kedeng pon kala si pakang ceng kasi pinili hinpen alang itu mantan lining hinpen West Karbi Anglong Chamber of Commerce itu komiti kan alang itu dak dong kam tahun atau manlang ini minyak long kan turun alang itu di suri kan kalau karang itu mengatong ano sinatira dito none prang kono na silang litum deng pon tulang labang sosai none prang ni litum kedeng pon trila galan tum da long roman ken litum klem polo la si none prang ko sak da kolonga si litum deng pon ko da so la so to deng sadam ko pilingan ko akan teaser ko litum pu bojalang so dam ko along pin mala bojar ken litum ani sisi program ko Board hoist open Priyanka Balmiki KTV News.